Ka chinglakay ka paningkong joka Shillong Premier League mentau senam kalalong menta kasngi. Haka baka chinglakay ka paningkong kalalong hapneka Langsning Football Club Persha yaka Meghalaya Police. Haka baka MLP kala chopno haka ni ka chinglakay yaka Langsning da Argo lakaway. Ka chinglakay kalalong ka pa itna nadu bastang ka chinglakay joka kelas step. Haka baka layo shibun ki kabuk ser nadu bastang ka chinglakay joka kelas step. Henry Deka MLP kabla penkia ka jar ka banikong ha ka cilaka juga kelas tem kata shwa wan waino ka cilaka ha ka menir ka basapsaw lingbau rabor lang merwen bar hadu bokut ka cilaka juga kelas tem ka MLP kelala batamnoi ka langsting ha ka cilaka juga kelas tem da shiko lanon ha blastang ka cilaka juga kelamiat kini ki artli ki club kilai kontingnya nadu bastang ka cilaka juga kelamiat ka langsning klia shpun ki kabuksir Henry kam chemnala pan perolong ki gol ki jokka kum juru ka MLP kala yoy ki kabukser Henry kam chemnala pan perolong Henry de tat ha kam ne ka ba prap khandai maka MLP kala yo ban tap ya ka gol ka ba ar lingbo aldrin ramsit ha kam ne ka ba prap khandai para shwab no ano ka chilakai ka langsning kala yo ban tap ya ka shikul ha kam ne ka ba khatai po plus lai lingbo rohan manar par hadu bokut ka chilakai ka MLP kala chabnoi ka Langsing Football Club hakani ka chilakai ka panikong juga Shillong Premier League mentau snap da Argo lakaway kumta ka Langsing ka penkreya ka chilakai ka baar haka artrik Persha ya ka Rangjit United FC haka pon Rushdeng Janmien karpa ka Meghalaya Police Pat ka penkreya ka chilakai ka baar haka Sautrik Persha ka Samir SCC haka pon Sawaji Janmien karpa ka chilakai la Shagasngi kakak kena terik penai bapra arjar penriu kalau ngapa dengan Nagyu Irat SC Persha yang nokse SSCC hakapor Sawaji Janmien kan bah haka chingakai haka arpui terik kalau ngapa dengan Maulai Persha ka Shillong Lajong hakapor Nriwaji Janmien